Hej, dobri moji, još jedan video za danas. Ja želim nešto usput da vam ispričam. Vrijeme nam se jučer nešto pokvarilo, danas se opet bori sunce i kiša. Ovo sam jutro snimala. Sad je već opet oblačno i vjerovatno će padati kiša. Ali to nije ono što sam krenula da vam kažem. Zapravo, vi koji me znate sa Instagrama, znate da tamo ima moj profil Mirela ovdje, na kojem sam najčešće aktivna. Sada pravim malu pauzu, da se ja odmorim i baš mi je potrebna. Ali htjela sam ovo zapravo da vam kažem, da vidjet ćete u okviru mog naloga da imate još dva moja nova profila. Jedan je recenzije by Mua koji sam pokrenula da pišem i pričam o proizvodima i tu ćete 98% od sada sadržaja o proizvodima naći, a drugi profil je jedna Mirela koji će krenuti aktivnije, odnosno krenut ću aktivnije sa radom na tom profilu na jesen i na zimu, gdje ću pisati o perimenopauzi kroz koju upravo prolazim, tako da ako nekog zanima, pridružite mi se, baš bih voljela. Pozdravljam vas.